प्रमद बर'आ आंखौ गोदान महात्मा गान्धी होननायनि मोन्थाइ गैया बे खोथाखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं दिनेश बर'आ। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय संकस बोराइ दैमा दायनिमारि बाथौ बल्लामजाराव 14, 15 आरो 16 सानथामनि हाबाफारिजों खुंगा 5थि जारिमिनारि संकस खेराइ दुलाराय बाथौ गौथुम आफाद आरो खुंगा 2थि गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलखौ 28 नं बियाबनि एमएलए मुस्रि माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। गेवलां मेलनि बराय बिबुंथिखौ बिटिसिनि बारग' इएम मुस्रि सभाराम बसुमतारी बिथाङा खुंफुं आफादनि जानानै सफैनाय आलासि आरो रायजो राजाखौ मेलाव बरायनानै लायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बाथि खेब जिथु संकस खेराइ फुजा बेवहाय आङो जेब्लानो सोलाबो अब्लानो फैबाय थाखाय दिनैनिल' खोथा नङा, अखल बेहायल' नङा, खेराइ बाथौ फुजायाव आङो अदालगुरियावबो थाङो, बाक्सायावबो थाङो, बहुद जायगायाव आं बेबायदि बाथौनि जिथु कनफारेन्सआनो जा बाथौनि जिथु फुजायानो जा बहुद बार थांबाय आङो। गोदान खोथा नङा, खालि बाथौल' नङा प्रत्येक धर्मनि माबायावनो आं थांखायोसो जेब्लानो सुबिदा मोनो अब्लानो। आरो आङो दिनै खोब मोजां मोनदों दिनै बेवहाय फैनानै खेराइ फुजायाव फैनानै खोब मोजां मोनदों जे आङो नैबे जिथु गारजा जिथु लोक्षि फुजानि बहुद बोराइ बाथौखौ आङो दिनै मन्दिराव थांनानै फुजा खालामदों आरो आं बेखौनो बोर बिदों जे फैगौ जिथु बिटिसिनि इलेक्सन बेवहाय बिपिएफ पार्टियानो जै जाथों होननानै आं बोर बिदों। प्रमद बर'आथ' बेफारिसो, खामानि गैया, बे बेफारि, बर' जाथिखौ फाननानै फैदों बियो, बेहालाय आंखौ बेबायदि बुंनायनि जेबो अधिकार गैया बेहा। प्रमद बर'आ दिल्लीयाव सारेन्डार खालामनानै फैदों, जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै सुक्ति खालामनानै फैदों। जोंना लाबा बेल' जे बर'नि गेजेराव माने सेपारेट स्टेटनि नामाव आन्दलन जाला, बिराद सान्थि मोनबाय आङो, बिराद सान्थि मोनदों। आरो एनडिएफबि मोनब्रैबो गटआ दिनै अस्त्र गारनानै बर' समाजजों एखेलगे थाफानानै बे ओनसोलनि माने बे बर' समाजजों गोरोबनानै खामानि मावलांनायनि जिथु सिन्था खालामनानै सान्थिनि सुक्ति खालामदों, बेल' बिराद मोजां। आरो एनडिएफबिजों जिथु जादों बियो सान्थिनि सुक्ति, बा एबसुजों जिथु जादों बेबो सान्थिनि सुक्तियानो, जेबो गोदान जेबो जिनिस गैया। खिन्थु प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै बहुद बोसोर थगायबोबाय थादोंमोन, दिनै नुजाबाय प्रमद बर'आ माने बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै आन्दलन खालामनाया राजनितिनि थाखायसोमोन, दिनै नुजाबाय। मोनसे समाव बुंदोंमोन बियो, प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे आङो एमसिएलए एम बा एमपि एमएलए जानो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै होनना बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै सुक्तिनि उनावनो, सुक्तियाथ' जिर'खा, बे सान्थि सुक्ति बियो मोनसे सुक्तिनि दारै गोदान जिनिस जेबो मोनाखै, बरंस बिटिसिखौ माने बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नो हागोन होननानैसो सुक्ति खालामनानै फैदों, सान्थि सुक्तिनि बादै जेबो जायाखै। ओमफ्राय प्रमद बर'आ दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारबाय, पलिटिक्सआव फैनो नागिरदों, फैथों, गाज्रि नङा, सिफ जानो नागिरदों। खिन्थु प्रमद बर'आ जोंबादि थासान्दियाव सिफ जानायनि बेहा खुनु क्षमता गैया। प्रमद बर'आ जोंजों इलेक्सन जुजिनाया दिनैनि थाखाय गोदान नङा, खेबथाम जाबाय, 15 बोसोरावबो बे जेननाय, एबारबो जेनगोन। प्रमद बर'आ राजनितियाव गोदान नङाथ', जों आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों प्रमद बर'खौ जे बियो इलेक्सनारिं, बिनि आन्दलना इलेक्सनारिंसो। बे दिनै जिथु इलेक्सन जागोन बियो गोदान नङा प्रमद बर'जों इलेक्सन जुजिनाया। बेबायदिबा सार फैबाय थानाय समाव एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सना बिपिएफ दलखौहाय समर्थन होगोन होननानै नोंथाङा सानो? जोङो आपिल खालामदों जे फै जों जयैनो खामानि मावलांनि। बियो जोंजों फैया बेयो एनडिएफबिनि खोथा। बिस्रा आसल इस्युआ जाहैबाय केसा जोबनांगौ ओमफ्राय रिहाबिलेट जानांगौ, बेखौ मावगोना सरकारा मावनांगौ। आं बुंदों आसाम सरकार बा भारत सरकारखौ बेखौ थाबैनो मावनानै हो होननानै आं बुंदों। आरो आं आपिल खालामदों दे एबाराव जोंहा ज' जानानै खामानि मावलायदिनि, बेखिनिल'। बिसोर फैया बे बेलेग खोथा, खिन्थु आंहा आपिल खालामनांगौ खालामदों।
बेखिनियानो NDP-नि मोनसे बरायनाय मेल जागोन बेखौ आं खोनादों मोजाङैनो जागोन जयैनो थालायनांगौ रायजोआ बरायनो नागिरदों सुक्तिखारिखौ हयथ' जयैनो फैगोन बिसोरो रायजोआ बरायनो नागिरदों बे हिसाबै फैगोन NDP-नि मोनब्रैबो गटा फैगोन बाहागो लानानै संकस खेराइ थानसालियाव देब देबफोरनिफ्राय फैगौ BTC बिसायख'थि आरो गावनि जिउनि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबो आरो रायजो राजाफोरजों सावरायलायो जोंनि खौरांगिरिनि सोंथियाव बुंथिदि प्रमद बर'आ आंखौ गोदान महात्मा गान्धी होननायनि मोन्थाय गैया होननानै 5 नं सराइबिल बियाबनि EM मुस्रि मृत्युन्जय नार्जारी गसाइगाव नोगोर सामलायगिरि ध्रुबज्योति ब्रह्म नार्जारी 5 नं सराइबिल बियाबनि BPF हान्जानि आफादगिरि मुस्रि बिरला कुमार नार्जारी मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि थरायना नीलिमा बसुमतारी बर' रेबग्रा जथुमनि लोगो आफादगिरि मुस्रिमा ब्रभानि बाग्लारी BTC-नि बारग' EM मुस्रि सभाराम बसुमतारी आरो ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मिरु गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि संराजा नार्जारीनि मासि सामलायनायाव गेवलां मेला मेहेर गोनाङै जाफुंसारो बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरियाव थांनाय 15 फेब्रुवारि खालाराव BTR-खौ सागान होग्रा एबसु आरो NDP-फोरखौ रायजो राजाफोरा बरायदों खाम सिफुं जथा दामनानै मसलपुरनि बरबोरी बाथौफुरि बायदि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा BTR सागान होग्राफोरखौ बरायनाय जायो जोंनि खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो दि रायजो राजाफोरनो सोलायनाय नांगौ आरो BPF-नि रां जाखुमानाय आरो बाजेटनि केक बायदियै गोबां रां अजद होनो हायाखै होननानै बुंथियो बेनिखायनो रायजो राजाफोरा गोदान सरकार सोलायनाय नांगौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो আপোনালোকে স্পষ্টকৈ জানে সদায় পেপৰে পত্ৰে ওলাই আছে যে BTC যিবিলাক ধন আহিছে সেই ধনবিলাক যে যেনেকৈ লাগে তেনেকুৱা যে মানে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বা তেনেকুৱা উন্নয়নৰ কামত যে লগা নাই এই কথাটো সকলো ইতিমধ্যে কৈ আছে এইটো লৈ পেলাই বিভিন্ন পেপাৰ পত্ৰ আৰু সবচে ডাঙৰ কথাটো হ'ল CAG কেক ৰিপৰ্টত ওলাইছে যিটো মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিপৰ্ট হয় যিটো অডিট কৰে এই অডিটত স্পষ্টভাৱে ওলাইছে যে ইয়াত বহুত মানে হেৰাফেৰি কৰা হৈছে ইফালে সিফালে কৰা হৈছে তো সেইকাৰণে আজি সকলো ৰাইজে বিচাৰিছে যে নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে এটা ভাল নেতৃত্বৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আঁকোৱালি লৈ একেলগে লৈ যিবিলাকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে যিবিলাকৰ কমিটমেণ্ট আছে ৰেছপনচিবিলিটি সেই মানুহবিলাক আহি পেলাই দায়িত্ব লৈ পেলাই এই 32 লাখ জনসাধাৰণৰ ভৱিষ্যতটো যাতে এটা অন্ধকাৰৰ পৰা ভাল ফালে আনিব পাৰে এইটো সকলোৱে চিন্তা চৰা কৰাটো চবেই বিচাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আজি যিবিলাক ছিগনেটৰিজ আছে আৰু দল সংগঠন আছে যিসকলে আজি শান্তি স্থাপন কৰিলে এই চুক্তিখন কৰিলে চুক্তিখনত ভাল ভাল বস্তু লৈ আহিলে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আদি কৰি আজি সকলো বিচাৰিছে যে চুক্তিকাৰীসকলে চুক্তি কৰা নেতৃত্বই দায়িত্বত আহিব লাগে কাৰণ BSCৰ সময়তো আহিছিলে BTCৰ সময়তো আহিছিলে আৰু এতিয়া ইয়াত ইণ্টাৰিম কাউন্সিল নহয় কিন্তু সবে লগ লাগি পেলাই এটা ভাল এটা পলিটিক্যাল পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে এই কথাটো চলি আছে গতিকে ময়ো ইয়াৰে এটা পাৰ্ট হিচাপে ময়ো এটা এজন ছিগনেটৰী হিচাপে মই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত ময়ো কম বেছি পৰিমাণে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকুৱা এটা দিশ হয়তো নিৰ্ধাৰণ হ'ব তেনেকুৱা আমি ভাবিব পাৰোঁ নাই আপোনালোকে বুলি নহয় গোটেই BTC এতিয়া BTR বাকী ৰাইজে বিচাৰিছে BTR বাকী ৰাইজে এইটো পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখিছিলে ৰাইজে তেখেতক যিটো সন্মান দিছিলে যিটো মৰম দিছিলে ইয়াৰ বিপৰীত ইয়াৰ যিটো মানে পৰিৱৰ্তে তেখেতে যিখিনি কৰিব লাগিছিলে ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই নতুনত্ব একো নাই ইয়াৰ নতুন আঁচনি নতুন চিন্তা একো নাই আগৰ নিচিনাকৈ মানুহ কিনা বেচা কৰা টকা পইচা দিয়া সেইখিনিয়ে
দাবী ধুমকি দিয়া ইয়াৰ বাহিৰেতো ভাল একোৱেই নাই চ' সেইকাৰণে আজি মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে তেখেতসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰণ তেখেতসকলেও সংগ্ৰাম কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই এই অঞ্চলৰ কিবা এটা উন্নয়নৰ কাৰণে বা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে গতিকে আজি ইয়াত কাৰ লগত থাকিব কেনেকৈ ৰাজনীতিটো ল'ব ভৱিষ্যতত সামাজিক কামবিলাক কেনেকৈ কৰিব চুক্তিখন কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব সেইটো নেতৃত্বৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে গতিকে এইটো কোনো বেলেগ এটা সংগঠনৰ নেতৃত্বই কোনোবা এটা সংগঠনৰ নেতৃত্ব আমিতো কামান কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেখেতসকলে যিটো ভাল দেখে সেইটো ডিচিশ্যন ল'ব অৰাজনৈতিক সংগঠন কোনকেইটা আপোনাৰ লগত থাকিব নাই সেইটো মই এতিয়া আপোনাক হিচাপ কৰি ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ ময়ো নাই তাত গতিকে মই কি কৰিম বা আমি কি কৰিম এই কথাটো ডিচিশ্যন হোৱাৰ পিছত কৰিব আমাৰ চবৰ লগতো বন্ধুত্ব আছে আমি এই অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ বহুত যিবিলাক কমিউনেল হৈ গ'ল কিমান চিটুৱেশ্যন হ'ল আমি চব দল সংগঠনৰ লগত একেলগে আমি কাম কৰি আহিছোঁ ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত আমাৰ এটা ভাল সকলোৰে লগতে ভাল এটা সম্পৰ্ক আছে কিন্তু সকলো জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নিজা নিজা ইছ্যু আছে তো সেইকাৰণে আজি মই সকলোকো লৈ পেলাই কাম কৰিম আপুনি সকলোকো লৈ কাম কৰিব ইছ্যুটো তেখেতসকলৰ ইছ্যুটো আপোনাৰ লগত মিলিব না নিমিলে সেইবিলাক বহুত কথা আছে তাৰমানে এইবাৰ পলিটিকেলি হাগ্ৰামা মহিলাৰী মাৰ্ডাৰ হ'ব নেকি নাই আপুনিতো ডাঙৰ কথা কৈছিলে মাৰ্ডাৰ কৰা কাৰো উদ্দেশ্য নাই তো মাৰ্ডাৰ না উৎখাত না কি সেই শব্দবিলাক মই ক'বলৈ ভাল নাপাওঁ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিলেতো পৰিৱৰ্তন হ'বই ভাৰতবৰ্ষতো পৰিৱৰ্তন হৈছে ৰাজ্যবিলাকতো পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে ইয়াত 15 বছৰ প্ৰায় 17 বছৰ শাসন হ'ল ইণ্টাৰিম কাউন্সিলটো ল'লে গতিকে আজি ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰাটো নিশ্চিতে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন হ'বই নাই ওৱা কোনটো কথাত মই শিকিব লাগে মই বুজা নাই ওৱাটোতো মই LP স্কুলতে শিকি আহিছিলোঁ তো ৰাজনীতিটো তেখেতৰ কোনটো ৰাজনীতিৰ কথাটো কৈছে মই নাজানো কোনটো ৰাজনীতিৰ মোক মানে পাঠশালাত তেখেতে নিব বিচাৰিছে মই নাজানো মই তেখেতৰ নিচিনা ৰাজনীতিৰ পাঠশালাত মই যাব নিবিচাৰোঁ য'ত বড়ো অনাবড়ো বিভাজন হয় মোৰ কাৰণে যিটো আছে সেইটোৱে ঠিক আছে তো ইয়াত মানে মই নতুনকৈ কিবা এটা শিকি কাম কৰিব লগা মইতো দেখাই নাই আজি যিটো আছে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আমাৰ মানসিকতা আমাৰ মনোভাৱ আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি প্ৰেম সমাজৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা সেইটো লৈ পেলাই আগুৱাই লৈ যাব লাগিব সেইটোৱে ৰাজনীতি মানুহে কি বিচাৰিছে সমাজৰ কাৰণে ৰাজনীতি উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাজনীতি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে ৰাজনীতি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে ৰাজনীতি ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ৰাজনীতি নহয় মোকো এজন আজি মোৰ বন্ধুৱে কৈছে মই পেপাৰ এতিয়ালৈকে পঢ়া নাছিলোঁ যে কিবা ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হোৱাত বহুত সময় লাগে কিবা লাগে সেইবিলাক কৈছে না মই ৰত্নাকৰ আছিলোঁ না মই বাল্মীকি হ'ব বিচাৰিছোঁ মই প্ৰমোদ বড়ো আৰু সদায় প্ৰমোদ বড়োই হৈ থাকিব বিচাৰোঁ रुपयनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनाय जासिहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।